از شاشنبن جاره اولینه دون کیخوته کی تیرس به کردی تی سرسانی و چاقی امی چما یا اوکی یا اورجینال هر نگرن گره دیستکین خواه کین کردی ام بنویسن و بینن سرسانی مرودو کاره بیجه که سانچو کاله که me çanda ev gel bixwe humanîst e tiştê xweşik bo tiştê xweşik xwe dide ser rê û dirban bo însanan xwe dide ser rê û dirban. Rêzdar şomale kawara bibe mêvanê me wê rûmeta te hebûnê bide me kawara rûne ez ê nameyekê binivîsim û tê jî nameyê bigînî wê cî karbîjî re qal bikî kamil ser evîne wê çi tûbe kirine çi îş û zehmetî kişane û çi dînîtî kirine شبركو ويركيه بسنون كش عقيدية زادت دينية عربتنا ويخليك ديني على قدرنا إلى مركز قارئ فابك لهني ما چند روزان جقبس قدر نکرد تو وسیابو باید نامکت بوده بی او سیابی بینی از باور دکم سالا 2009 بود از me li vira Amedê li Diyarbekirê me çanoya bajêr da yaşar heye yan tu neye me çêkir ji nivîsa Aziz Nesin û ew me bi Tirkî û Kurdî çêkir ji ber ku ji xwe mijara ewkê jî me Aziz kiribû Kurdekî û ew derdora wî jî ew memurana ew bürokrasiya jî Tirkî bû ew bi xwe di nav xwe da bi zimanê xwe Kurdekî bû lê dikir ki hebûna xwe îspat bike ema dikir ki hebûna xwe îspat bike ki ew heye ew dijî û rastî jî nizanim Aziz Nesin bi zanestî an pê zanestî nivîsiye lê berê jî wexta min ew lîstika didît min di Aziz da Kurdekî didît. Paşê me carî destpêka ewkê kiribû rast e destpêka Don Kîxot kiribû. Don Kîxota tê zana mazdak me kiribû. Lê mixabin şerê Sûrê wê çaxê çêbûbû û me nekariyem berdewam kirin. Ew wisa ma lê Don Kîxot hincî ez ne terkandim. Yani ew fikra ki çêkirina Don Kîxot ez ne terkandim. Berî çend mehan cavê me lê bu ez werim bira em ewkê vê lîstikê dest pê bikin me carî mêze ewkê kir mêze dosyê xwe kirin mêze kir ki ewke yani Don Kîxotê berê çiye me çi kiriye me çi nekiriye me mêze kir ki tarîxa 2014 li ser e yani ji 2014 vê va bi şeklekî ez di nav ez tev vê Don Kîxotî me tev vê mijarî me Tirkan ji ewkê ji qasî ez dizanim ji Fransî wergerandine Tirkî û ew ka fonetîka Fransî hilgirtine loma bûye Don Kîxot bi Spaniya wiyan Spanî ew dikin bikartînin qirka wanan da xi heye nav zimanê wanan da û tiştekî ez dizanim Don Kîxot e bi Almanî jî Don Kîxot dibêjin ew rastiyekî me ye em me derfet nebûye ki em ji bi têkiliya xwe bi dinyayê bi cîhanê rasterast çê bikin. Têkiliya me bi cîhanê û berhemên cîhanê û çanda cîhanê ser zimanekî dinê çê bûye. Yani ser Tirkî çê bûye, ser Erebî çê bûye, ser Farsî çê bûye. û wanan û ew berhemana ji filîtra wan zimanan, wan çandan, wan xelkan derbas bûye û hatiye me em rastiya wanan pir caran nizanin. Lê yani baştir e çavme da baştir e lê ew dema çû şukur vê gavê
کسین مجی پرن که زمان دنی دزانن زمان جهانی دزانن و دکارن راست وان برهمان جوان زمانان بخوینن و جورا ورگرینن سر او که سر کردی و دلفته که خوشه لو ماجی مادام نها دون کیخوته که چه دکن از شاش نبن جاره اولینه دون کیخوته که تیرس به کردی تی سرسانی و چاقی امی چما یا او که یا اورجینال هر نگرن یعنی ازی بیشتر ویا بیجم ازی گله که خوش کن و دلی خواه راحت کن وکی ما آنی سرسانی دون کیخوت حتی سرسانی ازی دلی خواه راحت کن جبر که باره که این 6 سالانه ده سر منه او بکن بخواه دگرینم و او بارا جمله مواره خواری جاری پیش دویا بیشم وکی دنجی راستی از پر به دلی منه که کلاسیکی بیانی یه جهانی و اموار دگرین سر کردی و وانان او دکن بکارتین وانان دلیزن او بر همو انسانانه همو دنیاییه مخابن حتی دمکی ام جوی بر همی جوی زنگینی بیپار بون لی حق میه آلی کی داجی راسته ام گره دیستکین خواه بکردی جی بنویسن ام کردی لیستکین کردی ام بنویسن و بینن سر صحنه و هر دو هفرا بمشن ایجار بومن مجار مهمه وقتا از هز دکن او که شانوه که چه بکن و از لمجاره دیگر چه مجاره؟ مجاره وی شانوی چیه؟ و او جمعه چه ود بیجه؟ مقصد اوی چیه؟ فکریات اوی چیه؟ و جارا دوامین جی از میزه دکم که علاقه ما و وی مجاره های یان تو یا نه قیمت اویان تو نکه امی تشتی چه نه اوه که از بیجم ها ناوی شکسپیر نه اوه که از بیجم ها نظام وایه امی گره چه بکن که تشتکی نادمه که در حقا مدا تشتکی و نابیجه امیان بو چه لو ماجی مثلا دون کیخوچی سروی او که سروی پرنسیبی ما چه کریه آنجا مخواستی از چه بکن دمه که از دهاتم دو چون برام دیدید که برا دون کیخوت وی باجاری دا پر مشهوره یعنی بلکه انسانی هری مشهور دون کیخوته یه بیانی دیچی کدری وی نهنه دیچی کدری او کنه و ناف کردان دا جی دون کیخوت هر دری دون کیخوت یعنی کتیه ناف او که جی زمانی روزانه جی همه دون کیخوتیه نکن نظام او چیه یعنی مده او که دا پیواجوه پروان دا جی همان حولا ما او بود ما ده هر کارکتری دا انسانی خواه ام لیگریم یعنی سانچوی ما کیه دولسینا ما کیه دولسینا ما چیه دون کیخوت ما چیه یعنی یا ما کردان چیه و بلیویان جی هر کس جی هر کسایی که جی کسایتی که جی دخواسته دکاره جی خواهی بپرسه سانچوی من چیه؟ دون کیخوت من چیه؟ دون کیخوت بو من غیاله و دانا چوینا دو دل خواه بخواه کرامه که شاکرو هید و نظام بالیف آمکبر و نظام چک به تنی دل رزیل به دل به اری وسا تنی که دل رزیل به دل به او کسه ایجار سانچو دون کیخوت تشتکی دنیجی یعنی هر دو هفرا به تشتکی دنیجی د فکریات آنتیک دا یا یونانی دا جی اپولو ہے و دیونیزوس ہے یک خداوند ذوقی میه شرابی یه دانسه یه کیفه و عشقه یک چی یه حضره یه تئوریه یه منطقه یه عقله اپولو
ایجا گور یونان آنجی هما انسان جی د نابرا و هر دو او کادا سریا دا دچونو دهاتن و مروف دکاره بیجه او هر دو سری جی او هر دو دل جی آنجی هم به گوتنا گوته بیجن شاعری نویسکاری آلمان دبی دو دل ده سینگی مدا دکم پرتا پرت ایجار همو انسان جی سانچو کمه هیا دون کتخوده کمه ایجار جی دناف سانچوی دا دینو دیچن لوما جی دبیجم هم بدوی همه به سانچو هیا هم جی به دون کتخوت هیا دون کتخوت دا دوی ماتریالی دا دشتی خوشک هیا اوه که هر کس دکاره دون کیخوتی خواه ببینه هر کس دکاره سانچوی خواه ببینه مرو دکاره وی ماتریالی بچاوکی سیاسی لی بنیره بچاوکی جواکی لی بنیره و بچاوکی کسایتی لی بنیره مرو دکاره بیجه که سانچو کاله که می چاندا او گل بخواه او گلی که محافظه کاره بخوازه خواه بخواه میزه زاو زیچه خواه بکر یعنی جانا ویان اوه بو ویان او خوشتره لی چما مثلا ما دیساجی دده دونکی خودتو تا ویان دکور مثلا اوجی پرسه کی جدایه نه از هز دکم هر کسی که بیجه ناوله وایج مراکو من اف جیفان کر او دنی جی بیجه من او جیفان کر یعنی وصابه که هر کس گور خواه تشتکی جی هل بگره از تنگ نابیجم که اف تشته و همو گره ویان جیفان بکن نه بمخابن یعنی او لیستیکن بری یک کلاسیک رومانین کلاسیک بر همین کلاسیک دا همی آندا جنان پر گیمه دنگه یعنی همان مروف دکاره بیجه هرچی هنک اوکی دا هنک لیستیکن شکسپیر دا جی همان مروف دکاره بیجه که ولی اوکی یعنی واری جنه دا ندرسته یعنی نیرین ندرسته دا هنه خلات شاشیت دا هنه نیرین که یعنی هلوستین که عقل مندی میرانی ده هنه مکبت وسایه مثلا مکبس وسایه لیدی مکبس هیا اما تو دبی وک اوکی یعنی وک سربولیا آدم و هوای یعنی تو دبی کانی مکبس پروپاکه تنی جنی او وساکریه قاتله کی یعنی بوی جبر جنی بویا قاتله کی دشتی وسا هنه کلاسیکین بریدا وراجی وسایه یعنی مخابن مروف وقت اوتکه کلاسیکین برید دیگر دست خواه پر اوتونه پر درفت تونه که مروف خواه بده سرویتش دی لی از هز دکن اوجی مثلا مجاره کی بو من دوی دونکی خوته دا نزانم هم چخواست دوی والیده سرکتن لی مدخواست از جاو مده او دونکی خوتی ها تمام دونکی خوت من نها وسا ایدالیزه کرمگو دانا دو دل دانا سر غیالانه چوینا دو غیالانه من ایدالیزه کر لی آلیه که دونکی خوت هیا که تاریه بو من لما جی دونکی خوت وک سیابنده یعنی تنی نه لهنگه کی پرو پاکه لهنگه کی اوکه جی خلطی ویان جی هنه آلیه کی ویان تاریه رشه لهنگه کی رشه دونکی خود یعنی
هومانیست تشتی خشک بو تشتی خشک خود ده سر و دربان بو انسان خود ده سر و دربان لی پر جاران عقلمندیا که او بکارتینه عقلمندیا میرانیه یجی yani او جی تیده هست یا مثلا او ده چاندا مداجی پر هست ناف جواکا مداج پر هست اما قهرمانی امیرانه جنگ امیرانه yani جن رولا جنان چیه دوی جنگی دا و دوی قهرمانی دا تانی او که رولا آشتیه yani وره او که خواه نظام لچاقا خواه باوی جبر ننگی میران میر او بکن میر جهاv بن شر نکن ایجار ev aliki daji ve meraniye ve akılmendi aliki daji per zarar cidane yani me per caran boy meraniye me per caran boy şerefa meraniye me tişti nediti me kirine yani car naci be sebebu be tişti ama kahramaniye nizam çiye azebik yani na kahramaniye mi şu lan mesela ev kesayetiya ev Don Quixote'a ben ketine hiç kabul mesela ketec erdi ya kabul nak ev demire la urabet iş nak na az ketim erdi men bukuje yani az ketim erdi men bukuje juya veda türtüne ki cari keti erdi gele töben bili şuna bırak keti erdi cardım rabe çedi be ev akılmendiye mirani ev çanda ev ki bu Don Quixote ev